Turifuriza umugoroba mwiza cyane cyangwa ijoro ryiza abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi turabifuriza kumererwa neza cyane tunabaha ikaze nga kuri Burundi News TV bonesha kure imwerudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta ariko aravugwa mu bigendanye by'umwihariko n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turabaha ikaze mwese by'umwihariko abatwumviriza muri nojoro ryo kuri uyu wa kane kwigenekerezo ya gatatu ukwezi no kw'icenda ukwezi no kw'icumi umwaka ni 2024 mwese turabahaye ikaze dore ingingo nkuru nkuru turaza kugenda turibanda canke turagaruka muri kino kiganiro cyacu muri uno mwanya amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira nuko General Major Everso Ndayishimiye by'umwihariko akomeje by'umwihariko umugambi wiwe we na President Félix Antoine Tshisekedi biravuga ko rero by'umwihariko hari umubonano by'umwihariko wabashije kuba wogaragara by'umwihariko hagati y'impande zombi ubw'intumwa zaturutse ku ruhande rwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo zinjiye mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bw'ibanga abo by'umwihariko bivuga ko bariko baranoza umugambi wo kongerera ingufu abasoda bamaze imisi baragwana by'umwihariko nga muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ni mu gikorwa kandi kigamije kugerageza kugera ku nsinzi abo bivuga ko igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo cyaba cyarasezeranyije President Evariste Ndayishimiye ibikorwa bigiye bitandukanye mu gihe by'umwihariko azaba akomeje kugenda arafasha iki gihugu ca Kongo kugera ku nsinzi ibi rero kandi birajyana no kuba President Tshisekedi irakomeje kugenda yigarika ibigendanye by'umwihariko no kugarura amahoro n'ituze aho bari barafashe gahunda yo gusenya umwari wa FDLR ariko akaba asa n'uwamaze kugenda rava muri uwo mugambi gushika ubu ngubu rero bikavuga ko hariko ubufatanye bukomakomeye cyane mu bikorwa bigendanye by'umwihariko mu bikorwa by'umwihariko bigendanye no kugerageza gufatanya ndetse abatari bakeya bakaba bashimangira ko ubu bufatanye bw'aba bategetsi bombi bushobora kuzoba kwegera ibihe bikomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda biragaragara mu gihugu cacu ciza kandi c'u Burundi hariko haravugwa inyuruzwa ry'umwe by'umwihariko mu bayobozi bakomakomeye cyane muri CNL ariko akaba atigeze aratangazwa amazina yiwe babivuga ko yaje kunyuruzwa n'abantu batigeze baramenyekana aho bari mu modoka ifise ibyo bitabona akaba ari ibintu bibaye mu masaha aheze ndetse gushika ubu ngubu abiwe bakaba bariho bahangayitse bavuga ko batizeye neza ndetse by'umwihariko batazi neza ko ubuzima bwe buhagaze ni mu gihe kandi bafise impungenge mu nyuma y'uko abanyagihugu benshi bakomeza kugenda baranyuruzwa umunsi ku munsi ndetse bikarangira by'umwihariko batanabonetse bikaba bivugwa ko kandi kuri ubu butegetsi bwa General Major Everso Ndayishimiye hakomeje kugenda haribonekeza cyangwa se hakomeje kugenda haragaragara ibikorwa bigiye bitandukanye byo kunyuruza abantu ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko Everso Ndayishimiye ari umwe mu bantu bariko barakora ibikorwa bigayitse ariko kandi byose bakaba barabishinza by'umwihariko Angelina Ndayishimiye umutambukanyi wiwe aho bavuga ko ari umwe mu bantu bafise by'umwihariko uruhare rukomakomeye cyane mu bikorwa bigendanye no gutegura inyuruzwa ry'abantu mu gihe bivuga ko yaba yifisiye ubutasi bwiwe hari amakuru kandi akomeje kugenda arashigwa ahabona by'umwihariko abimenyesha amakuru bigiye bitandukanye bivuga yuko by'umwihariko General Major Everso Ndayishimiye yivuze imyato kugiye yari ariko arongoye East African Community Perezida u Burundi bwacu bwiza Everso Ndayishimiye yaragaragaje ko umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community wateye imbere cyane mu gihe kirenga umwaka yamaze awubereye umuyobozi mukuru murabizi neza ko ari nabwo Everso Ndayishimiye yafashe ingingo yo korongeka abasoda ku butaka bwa Kongo ariko kandi hari bamwe by'umwihariko bakomeza kugenda baravuga ko ibintu yari ariko aratangaza ataho bihuriye n'ukuri nk'uko biriko biratangazwa ni mu gihe kandi gushika ubu ngubu ibindi bimenyesha amakuru byongeye kugaruka kuri President Tshisekedi bivuga ko yakoresheje iturufu ryo kugaragaza ko azagwanya umwari wa M23 byanze bikunze mu rwego kugira ngo abashe kuba yoronka indi manda by'umwihariko ariko gushika ubu ngubu bikaba byaramaze kugenda birananirana ubu kimwe mu bihugu bikomakomeye cyane ndetse binakomerewe bifise abanyagihugu bafite ibibazo bigiye bitandukanye ni Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo dore ko ifise impunzi nyinshi ikagira ibibazo bikomakomeye cyane ibibazo biriko biraturuka ku banyagihugu bakomeje kugenda barabaho mu buzima bukomakomeye cyane ndetse butari bwiza ndetse akiyongeraho n'ibindi bibazo bikomakomeye cyane ibibazo bigendanye n'abariko barahohoterwa abariko baricwa bariko barafatwa ku ngufu ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe
bikomeje kugenda biragaragara canke bikomeje kugenda biribonekeza. Ndabaha ikaze mwese rero nshiti banywanyi ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa canke se bikomeje kugenda biragaragara muri rino joro. Abatwumviriza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, turabahaye ikaze cane. Abatwumviriza kandi by'umwihariko baherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bari ku mugabane wa Afrika canke mu karere k'ibiyaga binini, ndetse by'umwihariko no hirya no hino ku isi, mwese turabahaye ikaze. Turabahaye ikaze mwese, niba ari ubwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 amakuru n'ibiganiro byacu, by'umwihariko unabishikirize cyangwa unabisangize ku nshuti zawe muri rusange. Ikaze, reka tuyatangurire nga mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru y'ibanga yamaze kugenda arashigwa ahabona yemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubw'u Burundi bukomeje kugaragaza mu bufatanye bw'umugambi ukomakomeye cyane gukomeza kugwanya umwari wa M23 ndetse no kugerageza gukomeza gukorana na bamwe mu bagerageza ndetse n'abafise intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Ibi biremezwa yuko by'umwihariko hari zimwe mu ntumwa z'ubutasi zo ku ruhande rwa RDC ndetse n'izo ku ruhande rw'u Burundi babashije kuba bongera guhura bahuriye nga mu kibira, bakaba baje kugenda barahurira nga muri Cibitoke, mu ntara Cibitoke, asanzwe by'umwihariko harabera inama zikomakomeye cyane z'abategetsi b'u Burundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bariko barava canga se by'umwihariko ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye abo Burundi ndetse n'abava mu ruhande rwa Kongo, cyane yuko ari igice cyegereye Kongo. Ni mu gihe kandi bivugwa ko n'imyitozo ikomeje cyane ku basanzwe barakorera mu ishamba rya Kibira. Harakomeza kugenda harakemangwa by'umwihariko ku bikorwa bikomeje kugenda birategurwa na General Major Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi wa Kongo President Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, aho bivuga ko rero iyi migambi yose ibiriko iragirwamo uruhare cyane na General Major Peter Chirimwami Nkuba, asanzwe by'umwihariko arongoye intara Kivu y'Amajyaruguru, akaba ari guverineri w'iyo ntara. Bivuga ko ari umwe mu bantu bakomeza kugenda barahuriza hamwe ibikorwa by'u Burundi ndetse n'ibya FDLR ndetse n'indi mihari igiye itandukanye nga ku butaka bwa Kongo, ndetse akaba akomeza kugenda bahereza icyizeye ko bizeye ko bazaronka insinzi. Icyakora kandi by'umwihariko ibi ngibi birakomeza kugenda biratera impungenge by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini, ndetse bakaba ibihugu bimwe na bimwe bikaba byatanguye kugenda bigaragaza ko bihangayikishijwe n'umubano udafututse ndetse utanafise intego ukomeza kugenda uribonekeza hagati y'igihugu by'umwihariko hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Gushika ubu ngubu rero abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biribonekeza, byerekana neza yuko umugambi wabo by'umwihariko na FDLR wabugamije ko uhungabanya umutekano w'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. U Rwanda rero rwakomeje kugenda nagwo ruragaragaza ko rwiteguye kuzahangana na buri umwe wese uzogerageza canke uzahiyahiya kuba by'umwihariko yogerageza by'umwihariko kuba yokora ishano cyangwa se akaba yagerageza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Mu gihe u Rwanda ravuga ko rwanyuze muri byinshi ndetse atanumwe by'umwihariko rurekure kuba rwosaba uburenganzira mu gucungera umutekano cyangwa se mu kuba yarufasha mu kugarura amahoro n'ituze. Bakaba bavuga ko rero bagomba kuzikorera buri kimwe cyose gishoboka mu rwego kugira ngo umutekano w'igihugu ndetse n'abanyagihugu bibashe kuba by'umwihariko byogumya bitekanye. Ibi kandi birakomeza kugenda byibonekeza mu gihe impande zombi ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu ca Angola bari bamaze iminsi bari mu biganiro bigamije mu kugarura amahoro n'ituze, ndetse abatari bakeya bakaba baramaze kugenda bagaragaza ko ibi biganiro bya Rwanda byariko biratanga icyizere, ariko gushika ubu ngubu bikaba bikomeje kugenda biragaragaza ndetse biranerekana neza yuko by'umwihariko bitewe n'uburyo Kongo ikomeje kugenda iritwara bikomeza kugenda bigaragaza biranatanga amahirwe make yuko bishobora kuba byozagira icyo bigeraho muri rusange. Ni mu gihe kandi ibimenyesha makuru byongeye kugaragaza Evariste Ndayishimiye nk'umwe mu bantu bigeze kugenda barikina cyangwa se bigeze kugenda barivuga imyato mu gihe bari barongoye umugambwe wa East African Community.
dusubire inyuma gato cyane. Evariste Ndayishimiye yaratangiye kurongora East African Community kwigenekerezo 22 Nyakanga umwaka wa 2022 asimbuye Uhuru Kenyatta. Icyo gihe yarariko by'umwihariko yarariko arasoza nawe manda yiwe mu gihugu ca Kenya yasimbuwe n'uwitwa William Ruto nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Icyo gihe nyine uyu Uhuru Kenyatta yiteguraga kuva ku butegetsi bwa Kenya yaje gusimburwa nyine nkuko bikomeza kugenda biragaragara. Evariste Ndayishimiye yasumbuye Uhuru Kenyatta, ndetse Evariste Ndayishimiye akaba nawe yaraje kugenda arasimburwa na Salva Kiir urongoye Sudani y'Epfo hari kwigenekerezo 24 Ugushyingo umwaka wa 2023. Ubwo Evariste Ndayishimiye yari mu nama y'abayobozi b'imitwe ya politike yabereye mu ngoro rero umukuru w'igihugu ku hari kwigenekerezo ya 3 Ukwakira, nkuko bikomeza kugenda bigaragara nyine umwaka wa 2024 yigaragaje nk'umuyobozi ushoboye ndetse wabashije ko yogeza ku bintu byinshi kuri uyu muryango. Uyu mukuru kandi w'igihugu yaranasobanuye ko ubwo yari mu nama ya East African Community, umwe rero muri bagenzi biwe yamubwiye ko yatunguwe no kuba rero Burundi bwigeze kuba rero umutwaro wa Afrika ubu ngubu busigaye buratanga umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yaragaragaje ko by'umwihariko mu gihe yari arongoye East African Community, amahanga yabonye ko rero uyu muryango wagaragaye ku ruhando mpuzamakungu. Ati urebye nk'igihe by'umwihariko Burundi bwayoboye umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, n'amahanga yabonye ko usigaye ugaragara ku buryo bukomeye cyane, abona ko rero Burundi bwawuzamuye mu buryo bukomakomeye cyane. Kwigenekerezo ya 27 Ukuboza umwaka wa 2022 ubwo rero Evariste Ndayishimiye yari mu masengesho yasobanuye ko rero ubwo yahabwaga inshingano zo kuba umuyobozi mukuru wa East African Community, abakuru b'ibihugu bari bamubonyemo rero ubushobozi, kandi ngo mbere yo kumutora bari bafise akanyamuneza kenshi cyane. Yaragize ati none mugira ngo ni njyewe wari ufise uburambe bukomakomeye cyane bw'abakuru b'ibihugu ganje yemwe kugira ngo by'umwihariko kugira ngo babashe kuba bontora nyobore abakomeye cyane mu gihe bavugaga bati tugiye gutora umukuru w'igihugu, umukuru w'inama y'abakuru b'ibihugu bo mu muryango. Bose rero babonaga bafise akanyamuneza cyane, ndetse bavuze ko bagomba kuntora by'umwihariko bose bahitamo kumereza amajwi General Major Evariste Ndayishimiye kandi yashyikirijwe na Uhuru Kenyatta inshingano ikomakomeye cyane yo kurongora ibiganiro bya Nairobi byahuzaga abanyekongo bari bafise aho bahuriye n'ingwano zari zimaze igihe zirabera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, byahagaze amezi ashika muri 5 ku buyobozi bukuru cyane bwa East African Community. Uyu mukuru w'igihugu kandi afatwa nk'uwatengushye uyu muryango ubwo rero yarengaga ku cemezo wafashe cyo kutagira rero uruhande ubugamiraho hagati ya leta ya RDC ndetse n'umwari wa M23 aho yagiranye na Felix Tshisekedi amasezerano yohereza ingabo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo ziwugwanye nk'uko biko biratangazwa. Mu gihe izi ngabo zoherezwaga muri Kivu by'umwihariko muri iyi ntara izari mu butumwa rero bw'amahoro bwa East African Community zari zikiriyo zigenzura ibice zashikirijwe n'umuhari wa M23 mu gihe hari hateganyijwe cyangwa hategerejwe ibiganiro hagati y'impande zishamiranye. Leta ya RDC kandi yo ishimira ubufasha rero yahawe na Evariste Ndayishimiye bwo kurwanya M23, ikagaragaza ko Uburundi ari ikimenyetso cy'ubuvandimwe bukomakomeye cyane buri hagati y'ibihugu byombi nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Nyamara ibi ngibi biri mu bintu byaje kugenda birakomeza gukurura by'umwihariko amatiku canga amatati hagati y'ibihugu bimwe na bimwe anga ku mugabane wa Afrika, ndetse abategetsi bamwe na bamwe bakaba barakomeje kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko ari akamaramaza ndetse ari n'ishano rikomeye cyane kubona by'umwihariko Evariste Ndayishimiye yiyemeza kujya gufasha by'umwihariko igisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe bamwe mu bategetsi bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biraba canga se ibintu bikomeje kugenda biragaragara by'umwihariko ari ibibazo bikomakomeye cyane, ndetse hakabaye harafatwa ingingo igendanye no kunyuza mu biganiro. Ariko bwana Evariste Ndayishimiye akaba yaraje kugenda arafata ikemezo cyo kurungika abasoda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
icyakora ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye by'umwihariko birakomeza kugenda birashimangira ndetse biranagaragaza neza yuko by'umwihariko birakomeza kugenda biragaragaza ndetse byerekana neza yuko n'ubundi General Major Evariste Ndayishimiye imigambi yiwe itigeze iragerwaho ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko bikomeza kugenda biratangazwa n'ubundi ingabo z'u Burundi zitigeze zirahigwa n'urwo rugamba ahubwo zarakomeje kugenda zirahura n'ibibazo bigiye bitandukanye cyane. Mu gihe kandi by'umwihariko mugenzi wiwe cyangwa se mugenzi wiwe arongoye Kongo bongeye kumushinza kuba yaragize urwitwazo kugira ngo abashe kuba yokongera kuronka iyindi manda yo kurongora igihugu ca Kongo, akaba yarifashishije uyu muhari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Perezida wa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo Tshisekedi nyine arakomeje gutenguha bucece rero umushinga wo kwiyongeza manda binyuze mu kuvugurura by'umwihariko itegeko nshinga yitwaje ingamba z'igihe kirekire rero by'umwihariko mu kurwanya ingwano ikirabera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mushinga watangiye uvugwa by'umwihariko mu ihuriro Union Screen rihuza amashaka arimo rero na UDPS riri ku ishyaka riri ku butegetsi bwa RDC mu ntanguro za 2024 bisakara ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubwo Perezida Tshisekedi rero yari mu ruzinduko mu Bufaransa hari kwigenekerezo ya mbere Gicurasi umwaka wa 2024, abanyekongo baba muri icyo gihugu by'umwihariko bamusabye kugira icyo rero avuga ku mushinga wo kuvugurura iri tegeko nshinga rimwemerera kuba yozogoma ku butegetsi. Icyo gihe yasubije by'umwihariko nk'udashaka ko itegeko nshinga rivugururwa agira ati ntabwo ari ngewe wahindura itegeko nshinga, kurihindura hari inzira rero bigomba kuba byocamo abantu rero by'umwihariko binyuze mu babahagarariye nibo rero babisaba, ntimungire umunyagitugu cyangwa se ngo mufate ukundi kuntu. Ico kibazo bwana Tshisekedi yongeye kucibazwa ku igenekerezo ya 3 Gicurasi umwaka wa 2024 ubwo yari i Brussels mu gihugu cy'u Bubiligi, asubiza ko rero agiye gushyiraho komisiyo yo ku rwego rw'igihugu yiga rero ku buryo hashyirwaho itegeko nshinga ribereye igihugu ce nk'uko biko biratangazwa. Ubutumwa bwa kabiri bwa Tshisekedi kandi bwatumye abantu batekereza ko wa mugambi wo guhindura itegeko nshinga ryo kwigenekerezo 18 Gashyantare mu mwaka wa 2006 ariwo iri tegeko ryemerera Perezida Tshisekedi wa RDC kurongora manda ebyiri gusa. Abo mwishyaka rya UDPS baragaragaza ko rero mu gihe Tshisekedi ataguma rero ku butegetsi haba hari ibyago by'uko imbaraga yashyize rero mu rugamba rwo kurwanya umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 zagabanyuka ku buryo bukomeye cyane. M23 ikaba yagumana rero ibice yafashe muri Kivu y'Amajyaruguru. Umunyepolitike Jacques Claude Katende rero urongora umuryango by'umwihariko asadaho yemeje ko UDPS rero yamaze gutegura umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga hagamijwe kongera manda za Tshisekedi. Ni mu mugambi abona ko by'umwihariko udakwiriye by'umwihariko ku muyobozi wananiwe gukemura ibibazo bikomakomeye cyane byugarije iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yaragize ati ni gute abanyekongo by'umwihariko bakwemera guha rero imyaka myinshi cyane y'umuyobozi umuntu wananiwe kwemerera cyangwa se by'umwihariko gukemura ibibazo biriko byugarije igihugu mu myaka 5. Kubyemera rero byaba ari ugutamba ahazaza h'igihugu ndetse n'abanyekongo. Uyu muyobozi ntabwo rero afise ubushobozi bwo gukemura ibibazo bikomeje kugenda birabangamira Kongo. Impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa nazo zirakomeza kugenda ziragaragaza ko Perezida Tshisekedi yakabaye ashyira mu bikorwa rero gahunda ya guverinoma mbere yo gutekereza by'umwihariko ku kuvugurura itegeko nshinga, aho rero gushira mu bikorwa rero gahunda za guverinoma ndetse no gusoza amasezerano bwatanze mbere y'amatora. Ubutegetsi bwa Union Screen bwamunzwe no kwikunda bwahisemo rero guhindura itegeko nshinga nk'ikintu kibanze rero kugira ngo Perezida Tshisekedi arenze manda zika kuri 2 zemewe na itegeko nshinga. Umunyamabanga mukuru wa UDPS rero Augustin Kabuya usanzwe ari umuntu rero wa hafi wa Tshisekedi kuri ubu ngubu
kuri igenekerezo ya kabiri riheze rero ukwakira yaratangaje ko itegeko nshinga ririmo icyuho bityo rero ko rikwiriye kuba ryovugururwa. Bwana Agustin Kaboya kandi wemeza ko imyaka 5 ya manda yihuta nk'imyaka 3 yatangaje ko itegeko nshinga ririho rero ubungubu riteganye n'ibihe by'intambara RDC irimo bityo ko rero mu rwego rwo kugira ngo rero ubusugire bw'igihugu cyabo burindwe rikenewe kuvugururwa ngo abatabyumva uko nguko si abanyepolitike ba Kongo. Yarageza turebye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa iyo bavuguruye itegeko nshinga ryabo nta kibazo cyaba kubera iki hano abantu babyanga. Ntekereza ko rero abanyepolitike bose by'umwihariko banyabo badakwiriye kubirwanya. Umudepite Claude Rubaya rero uyongoye ishaka Yudawo yatangaje ko RDC irembye mu gihe by'umwihariko Tshisekedi ayiyoboye kandi ko by'umwihariko itegeko nshinga risanzwe ritamubuza gukora akazi neza nkuko rero by'umwihariko yabisezeranyije abanyekongo ubwo yabasabaga kumutora. Abategetsi bagiye batandukanye barakomeza kugenda binubira imitegekere ya Perezida Tshisekedi, bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse bamugaragaza nk'umwe mu manyagitugu, ndetse bakaba bakomeza kugenda bashimangira ko bariko baramagana ibikorwa bigiye bitandukanye akomeje kugenda harategura. Hari bamwe kandi bakomeza kugenda barabibona ndetse bakagaragaza ko ari akamaramaza kubona umutegetsi nk'uyu afata ingingo ndetse akiyemeza kuba by'umwihariko ashobora kuba yohindura itegeko nshinga, nyamara mu gihe by'umwihariko ibyo yasezeranyije abanyekongo atakintu na gitoya ariko arabikoraho nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Benshi rero bakomeza kugenda bavuga ko ari mu buyobe bwe na mugenzi we u Burundi. Dusubire mu masaha y'igitondo turabira hamwe andi makuru agezweho.